Anya laki din! Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti okay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang ang ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay katuwan mayat na ita. Aywan gayam, anya tinorder mo, bagka di wan hudis. Bagpailaan kumare. Intol adan to man ang kwarta. Sakto man ang agorder iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in-order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Kun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan no ilakok mat Ay, katuwan ako kumare, tapno adamit ati ganansyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang kumare. Ne, apay nga ading. Linukatan mo dun na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ket manungay. Ay, kat adamot na ornong ko at 3-5, manong. Ah? Igatang ko man iti bagala ko ni bakla. Apay, adda bagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato damam mo't ususarek no kasi arumwarak. Wino adapasken apapanak. Apay, mano ayaw ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agit ala. Gumatang ka. Tapno awan makun ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunamotlan o agtultuloy ti lako na tiawanan pa'y. Nay, masay. Ada ka di parikot mo. Agsasao ka magagmay-may sa. Day man na bakla. Kundi lako iti bags. Kunamotlan o nagpipintas ti lako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay daytan na pa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Nakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kan uyaw, mapan kagini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, mala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo nga imbagak. Ay na, nasaya tay may ka kumare. Ada good news ko ken ka. Ha? Anya dayta kumare? Ada napinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko lang pabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare. Linukatakpay mo ti alkansyak, tako na nga iso ti gatang ko iti bagking ka. Saanan, mare? Ited ko lang ken kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang bes? Saan kumare? Among ka di? Idilino katak, ti Bale ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bale. Ay na, at dadala sa nakakabil. Huh? Nagatumari No isukat ko din chay. At dami siguro na surok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan kumare. Kan malaksi di ti dollars. At the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumare. Wan nga rod mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bale ginatang ko. Ay na, nasayat nga rin no kasta, abes. Kita na, iruan mo nga rin ti bagay, tid mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan kumare. Agtugaw ka dito Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag inton madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni
Naimbag man tayong padawat na lakan ka. Saan na pinabayadan? Ay kitwin Impadawat na laangan kanyak, tadang amin gold a kwintas ang nakaod na iti bulsa dagiti bag. Kitamom ka di kumare. Saan la day ta? Adapay ati naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kaya't mumod nga da free a bag mo, mapan kamit ija ayan ni bakla. Anyat amom no nabimbindas pa ititid na king ka, ngam itiintid na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo abag. Asaan anaga po iti okay? Maawatam? Anyan laki din. Wa? Awan man bibiyang ko na. Uray nga pa iti pagpagaday di amasing iti liklikod Katuan, bayam kadilat tanuan niya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas nga nararamid ko kenkwana. No awan na ti panaglaklako kiti bags. Anya kuma, whatever ako na. Amumatan ni Maseng, amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaang ti kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno day ta, naku namon, apal na laang, iso nga daw, ti masasao na itiliklik-uram. Gambay am lata, ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakaw. Bareng adunto pa iti dollars ang maalam iti bag, swirtim day ta. Ay wala na. Sapay la kumarod ta kasta. Nay, itay ka pa palpaliwan na Maseng. Itay ka pa nakamulang lang Ay. Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo Awan parikot ko. Adala pang panunutok nga ramidak kuma. Anya day tangay. Kahit ibagam kami natap na mukmay. Pampanunutok nga ilakay. Anya nga tanong gumatang mat itibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay, kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladam tilaklako day bakla. Kahit kunak man no kunam asana na saya day negosyo. Kun kunakla dadya ngam idinaamwak nga do kano ti dollars anala na iti bulsa dagiti bakain. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakit? Adapay kano ti gold a kwintas. Anyat amuta ngay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan, kunamo na. Inton bigat. Inakman withdrawan ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta isuman mati igatang ko iti bail. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta a dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 pay. Nya lakit din. Nay, nagsapa ka matan Maseng, papanam ngay. Inakijay na na. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa itada savings yaw. Katuan anana, nga manulang mat day. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Aniya, kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay, nakaskas daaw man Maseng. Kat katawa am ti bags alako na. Gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit day talaga nga awan dakas na. Isuna laang ta saan mo kumamot nga inuyaw kan kinat katawaan ide. Naamwak ngamin nga alo ti dollars kan gold a kwintas anaalaala na iti bail. Isu na panunot kumot at aglako nana. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di ati sa bala man panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan na nga dagol a kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay at aglako mo't, dipindilat tamot akadagay ti tataw no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mat ngam binaybay aklatan Wala na.
Uy, bayan tayo lata. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga katawa iti sangwanan na dadya babae, bes. Kumangarot, mare. Bayan tayo latan. Kumanatawa, iti naamuan na ngaglako ka itibag. Ngamita, tinulad na magngarot tilakom. Tawanan bain ang masing-sing-sing. Bayan tangagla ko lata, kumare. Kasi tinako na ni Antimona. At dalat ta kadag iti tao no sino ti kaya dapat gatangan. Sa bagay magtidi, bes. Umay ka man kidi, di balay. No awan aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman na, kumare. Sana balit, adatangtan mo. Kan karunan na. At dapat free ang bag mo. Ay, lakit din. Kayat mo asawan, mapan mo motan alaan ti in-order mo a bags nga la kung maseng. Wana na, ada ka nun ijay ili, sigun iti nagorderak kat. Ay, ikasta ka day, katwa na. Oh, apay akas na saan kayo ang maragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha, anya saan ang maragsakan nga ibagbagamot? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti adakwarta na? Nyalaki din? Hala, inikam na, nitidakas aka ipapanan, ultimo pa ng sungbat ko kan ka, salbag. Katpud no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tain nakon. Umay kayo to jibalay. Tagpili kayo to mo't itigatangan nyo abag. Mala, wo, ninkan. Nene, nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya? Talaga naman paklan nga ulbod daya bakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Wan tayo sumad nga may tinapanay bagbagay ti tao. Nga da ka no kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas a bakla. Dakamuking ka masing. Ura imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars analala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na. Sana ya? Anya? Sa ita, sikapay ti daganas na makaungot king ka na. Ay basta, ulbod daya bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, pagtalaw ka man langan dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin dahi tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man dadya bakla dito'y nana. Ha, tapay ni bakla. Ada ka daitad mo kan kwa na. Nya kumangay mo daitad ko kan kwa naman. Pagsasawak kidya ti awanan bay na bakla. Aniya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain. Ay mabait lang. Anyat kayat mo asawan. Tapno mo yun nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko linukhatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na ngampulos mat nga awan nakitak a dollars. Wano uri gold man la kwintas. Kat anya kumaita. Basol daya bakla. Ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga do tinaala na a dollars kan gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat. Kasano kumamot nga ulbod kat nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na. Kastamot tanti dollars a napanain sukat iti bangko. Ha? O naikan maseng, tila ipagpabason mo iti sa bali a tao. Talaga ajak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas, ta iso ti pangibagaam, no niya ti makunanakan ka. Yan lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabait lang. Pagsawan na kumapay mo't Uray saan ka nagsaupay?
Si Kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanya asyak ti ulbod. Ha! Kwa? Apay, imbaga kayakin ka tuladan ti negosyo. Inalukoy ka kada gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, siyak pa'y tinakabasol. Basol ko nga rod, no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas, wenno gold a kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumari. Pasensya, kumari. Salbag ka. Isu sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputan nagalas ngamin ti ugalim. Saan nakakasken ka, isu asiguro, mararanaak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim, kas di lang dahin ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa ya talaga si Kamasing, ha? Amangan nung masiglot ka kung nagtumat. Siglutan ka akaslanwang. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.